कलकत्ताको डे 10 अनि आज चाहिँ हामी सुको केफ जान आँटेको अनि अब चाहिँ निस्किन आँटेको बाबा चाहिँ तल गाडीमा हुनुहुन्छ अब म पनि जान आँटेको अब मै पुगेर भेटौँला है त गाइज 1 hour later. I think I need a break. Don't care how long it takes. You know I hate the way you make me feel so dark. You really broke my heart. You open up my scars. I think I need a break. Don't care how long it takes. You know I hate the way you make me feel so dark. You really broke my heart. You open up my scars. I think I need a 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 break. Don't care how long it takes. You know I hate the way you make me feel so dark. You really broke my heart. You open up my scars. I think I need a break. Don't care how long it takes. You know I hate the way you make me feel so dark. You really broke my heart. You open up my scars. हामी चाहिँ सुको केफबाट भर्खर घर आएर पनि मैले चाहिँ ड्रेस चेन्ज गरिसकेँ सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ माई भिडियो मनपर्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मन पर्दैन भने पनि लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला फिडब्याक दिन नभुल्नु होला मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला अब अर्को भिडियोमा भेटौँला बाइ बाइ गाइज ह्याभ अ गुड डे